Mana Mekкенің төрінде қазақ қажылар жиналып отырған жерде Никита деген бауырымызға қазақша ат қойылайын деп жатыр. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا ينور محمد قوات سيدنا ينور محمد قوات سيدنا ينور محمد قوات Нұрмұхаммед машалла. Никита Нұрмұхаммед болды машалла. Аллаху акбар. Нұрмұхаммед бауырымыздың атын сондай хайырлы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям атына лайықты болатын хайырлы жан болуы насip етсін Алла Тағала сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әйелдер жарлары сияқты сондай хайырлы жар насip етсін. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетіне берік ұстанатын сондай хайырлы ұрпақ насip етсін. Алла Тағала Нұрмұхаммед атын басқаларға үлгі болатындай сондай абыроймен сабырлы насip етсін. Елге жерге халыққа дінге қызмет жасап, өзін және де өзінің қияметке ұрпақтары елге жерге дінге қызмет жасап, Алла Тағалаға лайықты ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям лайықты құрмет қылсын. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على محمد وآله وأصحابه أجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله. Allahu akbar. Al құтты болсын. Машалла. Нұрмұхаммед. Al бауырларыңыз құтты болсын. Машалла. Құтты болсын.